Good luck, good luck. Nice, sige sir. To number 2 Vivo. Pass to number 10, Waray Bar, 2 points. Idol. Ay, na ba yan? Mahilig. Vivo. 4-3. Waray Bar, 2 points. Jello, Cultivo, sabay step, lumayap, So yun, what's up mga kawaray, no? So yun, balik kaka-out ko lang sa work. And syempre, may liga kami ngayon sa Katipunan. And diretso ako ngayon doon. Pupunta tayo ron para bumula na naman, di ba? So yung kaka-out lang natin. Syempre, ano pa ba gagawin natin eh? College life tayo eh. Nakakalang masyadong time para makapag-vlog, di ba? So, kung mapapansin nyo sa mga video ko, mga ilang araw bago ako makapag-upload. So, yun, dahil syempre may trabaho and kailangan natin kumita. So, yun, sa mga sulit na sumusuporta pala dyan, no? So, pams muna tayo. Sa mga sulit na sumusuporta dyan, shoutout sa inyo. Sa tropang Tokwa dyan, kaya Raquel Manansala, Lisa Wenta, Jerwin Valdivia, so yun, tropa pits natin. Saka sa mga nagpapashoutout dyan, hindi ko kayo may isa-isa. Shoutout sa inyo. Tuloy-tuloy lang. Alright, di ba? Mga kawaray, basta waray. Listo. Let's go! So yun na nga mga kawaray, no? So dito na tayo sa court. And syempre kasama na natin yung mga Raypa pits natin, no? Alright, no? So dito na tayo. Baliantay na lang tayo ng konti. Dahil may naglalaro pa. Bali next kami sa laro na to. And ayun, syempre manunod muna tayo. And tamang chill lang tayo. Alright mga kawaray, dyan lang kayo. Shoot up, shoot up. A few inches later. And yun na nga mga kawaray, ano? So, ito na, bali nag-warm up na kami at mag-uumpisa na yung game namin, no? So, sana magiging maganda yung laban. And syempre, shoutout sa kalaban namin, Team Dynamite. So, yun, no? Yun yung kalaban namin, yung mga nakaputi. So, syempre, yung team ko dito is The Detector. Diba? Kita nyo naman, pangalan pa lang ng team talagang panalo na eh, no? Kaya, so yun mga kawaray, no? So, tamang warm up muna yung mga Raypa natin. Let's go! Ayan, jump ball tayo. Ayan, balik na ng bola pa rin. Nandun sa kasi. Tatlo pre, apat! 2 points. Successful. Nice one! Ayan, balik na ng bola pa rin. Nice, 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 nice! Nice! Huli! Number 11. Basta mga bata, expect mo na. Good luck, good luck. Ay, sige sir. To number 2. 2 points. Bagas. Cultivo. Across to the borderline. Pass to Waray Dollar. Waray Dollar. Send ball.
Pass to number 8. No good. Dali ball to number 3. Number 3. Pass to number 11. Number 11. Number 11. Pinipit nila yan. Wala. Good, good, good. Kultivo. Pass to number 10. One eye bar to Gomez. Goal 6-2. Puso. To number 11. Tumira na next. Bang! Number 11. 3 points. One eye. Pass to number 4. Number 4 to number 8. To Kultivo. Number 42. Number 42. Pakas sa penal. Wala. Pass to number 2. Vargas. To number 11. Azones. Tuwira. 2 points. Puso score. Beta. 8 all. Ay, na ba yan? 9-8. Kultivo to one eye bowler. 2 points. Nice, nice. Bebo. Director Kanan. Number 2. Vargas. Pasang good. Tuwira Andres. Bang! Andres. 2 points. Shooter yung James Bebo. In favor of Dynamite. Aman! Azanes. Come on. Huli! Sinisigawan kasi kung ihaan na ta. Nice, nice, D! Second try. Basket. Lapit! Number 42 to number 11, Angeles. Angeles. Cross to the borderline. Moving for the student. Angeles. Pinipit na yan. 2 points again. Magaling yung Angeles. In favor of Dynamite. Kultivo. To number 8. Nawala yung bola. Vargas to number 11, Angeles. Angeles. Pinasa na number 2. Vargas to Angeles. Pinipilihan, 2 points pa rin. Just 5 down. Kanoy. Jump! Nice one! Baba ka agad! 16-10. Bye-bye. Pass to Pulgar. To number 13, 2 points. Wala na sa pass. By number 5. Number 15. Hit na! Binalik ka number 15. Number 15. Binalik niya. Wala. Nalipad din number 13. Sige, angat mo! Wala. Isa pa! Nalipad din na kasi. Baba la, baba! Mamadali. Pulgar. To number 10. 2 points. Number 18. Number 18. Sunset Lido. Brady Atendido. Nice one! 2 points. Bye-bye. Kalma lang daw. Bye-bye. Oy, traveling! Pwede. Ikaw lang itatabi sa gilid. Atendido. Tumira. Nice! Bye-bye. Tira, babas na yan. Number 18, patas. 30 seconds. Atendido. No good. Nalamat ko siya super na yan. Nagkamadali. Puro nagkamadali. Inayon na yan. Luwas na yung bola.
90 seconds. Rabbit Pagkintino, Piso Dino, no good. Nice keep. Nalibad again, Kempa. Nice keep. Nice. Now, no good. Nalibad again, in seconds. Kugan, number 10, 3 seconds. Wala. One. Okay, second quarter tayo. Ah, grabe yun! Number 31. Pasok si Mon, tumira naman ito. Pasok kami lang. Baseball pass on number 6. Number 6. Nice. Nice, Gab! Angeles. Kawalan mo lang. Kawalan number 42. Number 42. Basta muna lang. Pass to number 21. Number 21. Going for the pass to Angeles. Tumira naman Angeles. Wala sa pangalan. Wala sa number 6. Awak bang. Pass to number 14. Relax. 7 to Torreno. Tingin na yan. Wala. Angat! Ay! Oh, baba! 33. Directo. Number 21. Tumira naman 3. Number 6. Number 6. Number 24. Okay, balik mo. Balik. Good! Sus! Baba na kagad! Good. Deh, baka mo. Saglit lang. Inom lang ako. Score. Ah. Nice one. All 27. Cabeza of the ball. The Vargas. The number 11 Angeles. Tumira naman 3. Wala sa pangalan. Nalibanti. Palit mo Pass. Wala bola. Good, diskarte mo. The number 20 Bisina. Nice! Oh, pwesto. Tutok mo na! Hey! Dito! Oh! Último, secretario, ready number. 2-2. 32-27. Director. Bye-bye. Yeah, no. Huy! Jello. Number 8. Number 4. Wala sa pangalan.
Jello, tira bye-bye, Dilmas. 32 Kultivo, Sebastian Lumaya, Nice one. Number 13, Bakit bola, bola. Ay! Pasok na naman, Ay! Pass! Eh, dito lang! Hey! Hey! Go! Ay, amin, amin, amin. Number 10, number 10. Kultivo, wala. Nakuha na lamig, wala siya. Yun. Tapos na sa yung quarter. 38, 30. Naman kami. Yeah. Okay, back to the ball game. Third quarter. Pasok kayo, Long. Nice, nice, nice. Lapit, lapit. Set. Set. Ito. Okay, foul. Rabbit on the target line. Pass go. Direct down. Second drive. Nice one. Okay. Another one miss. Andres Brown. Takpan nyo lang. Andres 3 points. Paulo Galagri. Director. Number 7, Gabo. To Rabbit. Zigzag itu. Pass to number 4. Nice! Number 11. Yes. Looking for his teammate. Tumira Andres. Wow. Luma. Rabbit. Baba, gab na, gab baba. To number 3. Gab to Rabbit. Tidak pagkakalaban natin sa patan. Gitna, angat gab. Gabo. Nice gab. Gabo, wala. Nariban yung puso. Across to the borderline. Puso, sinagasama na yan. To number 21, Puso. To Arles, number 10. 2 points. Lamang tayo. Nice one. Wow.
Pass to number 2, Vargas. To number 10, Angeles. Pass to another Angeles. Bye! Bang! 3 minutes and 12. Musina na. Pagkakasap, sumpuli na ba yun? Alex, pinipin ka na yan, guys. Wala. Nice! Akat ba? Wala. Oh, grabe! Grabe! Number 6, second personal foul. First free foul. Excuse me. 2-2. Torino, number 41. Torino. Tinignan na. Wala. Naribat yung Evangelista. Evangelista at Kailangan. Kailangan. Tinignan na. Good! Number 41, Torino. Wala. Nawala number 13. Kailangan. Kailangan. Number 21, Puso. Huwag na! Pasok na Evangelista. Back mo Jello. Jello, Ligo. Wala ba ka nakita? Hawak lang, hawak. Torino. Ay, Jelpin pala. Jelpin. Ah, grabe yun, oh. Wala. Pasok Ultimo. Lumiban. Wala. Nakuha niya pa rin. Wala. Nice foul! Nakuha niya pa rin. Foul! Nice! Sab! Wala, nakakita na number 3. Number 3, nakuha na yung Evangelista. Evangelista nakuha na rin. Nice! Patay oras na! Lalim, maluwag! Ultimo to number 4. Number 4. Yan, bitaw! Number 8, pasang red for 1-3. Stands for winning. Yusuf Ramley. Number 13, tuloy na ng press. Nakuha na number 30. So number 4, Nugit. Number 4. Foul by number 13. First personal foul. Penalty. First line. Baset. Sulitay. Kabado. Bye-bye. 4, 10, 2, 1. Okay, end of third quarter tayo. Fourth quarter tayo. Ultimo pemain. Wala. Gab, kita ka. Number 21. Number 2, Vargas. Hoy! There's a foul. Vargas. One ball to number 4. Wala sa pala ng number 2. Nakikita na number 4. Number 4. Ultimo, number 10. Number 21. Two more. Number 42. Double shot the ball. Number 42.
Nakawala number 2. Pass to Oh, sarado na, sarado! Puso ang pagkikili. Uy! Pass. To Rice. 51 by the ball. Rebecca. Tultigo to number 8. Number 8. 2 points. Dito pa sa number 11. 2 points. 57-46. 11 points for Rebecca. Good one pass to number 11. Lapit, malapit. Number 2 pass to number 10. 47. Record. Cultivo. Tumira 2 points. Relax lang! Hehehe! Hey! Hey! Sige, sige. Sa atas! Harap, harap! Last 2 minutes. Balik! Relax! Hehehe! Gita! Labas ka lang, labas ka lang! 1 minute 63. Dating dito. Tira, tira. Oh, 1 minute and 5. 40 seconds to shoot. 2 seconds to shoot. angat mo! Number 20 to watch. 36 seconds. Love, diskarte! Hoy! Sayang yan! Good! Ah! Grabe! Woo! Bravo! Yeah, sige! 10, 9, 8, 7. Yun guys, panalo tayo. 71-54. Nice game, nice play, nice play. Shout out sa mga taga-Leyte dyan. Alright. Number 8. Nice. Alright. Okay. Yun mga kawaran, no? So kakatapos lang ng game. So yung score 71-54. Panalo tayo. So
Ayun. Kita-kita next Thursday. Tuesday ata yung sunod na game. Alright mga kawaray, no? So shoutout sa The Detector. Alright. So yun, no? So dyan lang kayo mga kawaray, no? So basta waray! Listo! Alright, let's go!